di siang kan ai jingkren ibangkot ketua ni saya ngaman ai kublei ini kiri rangba kibadon tangi idon iba kansing ibadon bangi ila yathu ya kejede jung i bepa section hangai long para jonga iba nile ya ha kalunti politics jungi idon i para syar kmi jonga iba Jeffrey idon iba kharwangan iba wan naka hello Meghalaya number ikong kumjo iba Lansias belong vice president jonga Meghalaya Filmmakers Association first time I do a film pasti ya Miss Sherwin congratulations if iba PO ya ka best actress award mana kami maka if ko ke YouTube aku juga por ba napet ba masusarong dia parsno prathau jama ba section ba yo best director award kulay yafi but congratulations yafi kurban kumjo ya ke team ke badan hapo ka ni ke film from kini but kumjo ki members jong ka production team jong ka shwa assembly productions baki parlok baro ki baydon kan ni hakni por kerpang mai kublai dewan bed channel tu de parakur I kublai kerpang he is the inspiration behind all our young people in the dance academy kipo ifi babina yashman akam bajukfi di perlobi hakni ko por as dak darjing susarong sia bangan sakhi sipa kum kani kalan lese gede kasin ka ar ka balai kan mausyo ka baiba section ila khot subhai na ban pli the trailer ban pli the premiere film jungi ban kum ta tete iba section ngai thu I nanu hi por ba adang senang banian ya ka kam banian election until Australia constituency atau por idang tho hapo ka nong sahima ilong nong tho bor nong sahima di jubut yang ka chapang ngai marna iru ide kawan promote iki tourist spot jong kane ka constituency jongi ban promote ida tourism jong ka area jongi isna ek film ban lake ban shon hakita ki tourist sites kumka kremdam kumka to hapo molong pena kumta terte and eventually nandala pay of film it came out so well actually it's really nice namla bandur ba it is a film made by this man entertainment ban penbernia ya ka jigim jungi ko ai ban like na ka tension ban like na ka stress te supwa ito apo yero ka juk mata la show on Netflix la show on ki Amazon ki Prime teter nila wan ka kijong ki choice of movies hantu balai ile ka to ni kwa bangin like na ki baro khai te jing prakhat jungi te ni kwa entertainment while the entertainment is also seen ni de bangin yo ide ya ka good storytelling ka storytelling kadiban long bayathu khana syapang ka imlang salam ka jingithu khana syapang ka jingim ka jingithu khana kalom kum ka biopic syapang jungno ra jungno kita kilom ka jingithu khana documentary rakwa epi ba finishim di kita ki advantage diban ai kublai ka sarkar jo kontrak sama Habang baru sekarang di Juyo Snowa, oh kino film kilat ang slash to bom dan fun bom dan ban liayu dan sekbri bon na bar film. Andre kesorkal yang kontrak sama mentah kal island evi lemba ke Hello Meghalaya. Ke Hello Meghalaya kadai ke platform evi. Kadai ke platform. Om dan sarkar hamnom no hatari India jungi kum ka sarkar jungi
kaban ai yang kepisah kaban ai grand ya fi ki noshna film ban encourage ya fi bapin boy hakan ka kerdan bagi nam kwa aru ya fi bapin nam kio nakan ka kerdan shakwe pa bagi long high budgeted films kini long low budget films ni kwa medium budget high lain kidon talent kini ba up film baro kidon makajang sa ko blue ayaki. And I must thank people who picked them. Ngadaw iba section mo kung no pinjit ini kibli ba ba. Kiba yung ngaliat ko audition. Yung ako audition kay kitang buon susu ngam nang jit. You can imagine. Lada haka audition kibli yo na kispangot na preng kispangot kisajit dan sipomot kata kala day lupa ka competition. Kata kemudian the market is there. Kayo kadang. There are very few films who are beyond 1 crore budget. Am I right or not? Yes. Benar masih. Haka sarkar ka ITV more than 1 crore budget. Nrai balai benar. 4 kot ke stage. Benar. Kan sa poi ke por, piru pin sa poi hak tak kerdang bapin shim ya kita ki big budget films. Big budget means big payment. Big payment means good. Sa sujit mapi ya tadi mapi kuah. Hakano kalai mapi kuah mapinya. Mana kalai Oslo na President of Filmmakers Association. Halor. Ke next step kalau bagi ai sangka jakade hangno mapin pergi ke film. Ni don ki district library auditoriums keleng sodong. Nrai teng kalau ke bae. Ngayon so managani kadon ka encounter ka bakam susi akapor mapen ka film borsing kicing amrut jampi un pendep sendon kicing amrut ula dep ban ai ya kicing erap bisa mata un pendep sendon da ka basnai ki hall kenapa pin showcase ki film jampi namdan issue ngan kren ni por ngan ki pokir yang ba anda people like ni film ba section de hinyo ka response ka babon ka ba paho kenapa ka jingyo jopi kumba pi lamang ba pi ong pindon de charity. This is the first time I saw ba uno film director ba ong ba naka proceeds jong ka film in I sa charity jong kita ki away siya joy mo ya ka school ya ka orphanage but sa ko edi ham film inong sa jai mola very thoughtful. I must thank all of you for this very noble thought kalong ke jing perkhat ka ba so shongkun ha de ngit ba ublei undang kerkhui phi undang penyo paho pahai phi but kumjo ya ki ya phi barok ki baidon benta ni film hinang yo ya jing kerku na ublei hinang yo ya kata kelat bapindang peni syu ya ki sap ki phong jopi ni kwa ba ki film jong i nang ni na Meghalaya ki de ban poi se ki film festival keleng sodong ka pathe ko there will be a day I would like to see ka way ka film jong ba section ka ban poi sedo ka film festival persen mantre hakita ki jai film ki ban long art film ro khnia ande ban perkhat ya ka yo ka kot perkhat de ka art film ki don ki folk tales ki ba kodor ba juni jo kathan juni bon ki ne ki generation ki patmai mata kim ju pure folk tales yo let's say through the medium of the films ki brio kin kan mawe ki folk tales juni ten nama kata kata na shu ai ji mod api but kumjo ki parlok na hello Meghalaya please promote kai folk tales show ju ya tho khana show no matter the way the children are being taught is totally different. Therefore na kwa ba chen bat kan ka film kini kan kiu chaprang kan dang ya chaman bat kumjo kan dang yo bon ki jing yaro na ka society juni te dang ni kentien na penbena